Khala kancane-ke lapha. Uyithi kancane. Nazo. Yangaje. Pa. Thina saqala sikadena sidakhela umaphuzi siya ngobhakhe ebhambayi siplasifaka ngegreen thina ebusuku nemini siphila sifunda ngamagwinya sithatha umamba shawu stop seshenanda kuze kuthi thina saphatha ibhola basibiza boMaradona siphatha udaka lemali esigele ngisho thisha besona thina siphila nezinja amakruga safela inamba ezimisa u7 bafutheka uqhunjuza ube ngakho shova amakhasi siphatha bokhwini sibheka kumatrasi sibathela ngenyongo sibizwa ngocintsha siphula amanyongo sixhaphaza amathonga simisa ngesitava shikjelo khokho sase siqeda ugwebo safolisha sashisha samhlophe kule ndlela sayalwa zonke iphakathi azikho engaphandle lo six unamandla nami ngisupha ngitapha imetasi ngikhahlela nesifuba ngalo leli bhuzi ithophu usiphula impathi iphula isiwede kunyula iskipha phansi izothula besiganda ophethe singalali sidubula ujesu singanako ubuchopho bayilali ngalo leli qhuzu sidamula iplagi sibhabhadisa ibhadi ngapha iduku lifumbathisa imali nezulu lezandla belishaya emini ngizila bomama dokotela wamagama othanda irebe nabantwana ngikhiya nogisi bese ngiyaplaka ngidedela ivibe inandima odikaslamu ngithole ringini kamama dilike ebukusfaka ethi section sesigodlweni sami kunini isalunga sithobela impilo sivumela ukukhula manje sibhala ingoma siqede sirecord sigwema ukukhuluma zinja nyamvukuza kuhle kwensimbi yami esakhule seyalala ukuthula and very soon izobe rifle kona kubhlungu sijuluka hard chance besinishwa mencathi sothula hloma ihlasele ecaca sizise percent sofika for lezi nje kudala zingithusa futhi uyongithinta komsiza ukusasale sengicisha ngigodola ibusika netoba ngisatshiswa yitelefone angikhathalele kuphela nendlela ebheke kimi nameva zozuthi imaluju uphakamisa izandla kwacabashe ngisiyo le hlobo yamarapper athula nokuxhaphaza cathi usemandleni kanti usenywe ibhande sesandleni koko kutshalile uzovuna kudala evukuza uSkotheni ngqonqisa iplazi lomlungu ekuseyibeef izonuka bafuna sibambane ngehluzo ngoba bona beluka sazonoka isize kuze soleke umama uyotest teachela u1 kuFacebook uyangiblock umjidi uyacash ngiyagijima speed isiu380 ngiyaspeeda mawuhamba ngequid zodenzelwe eceleni iselibila ekusekanti wena ukhula nini kaphi iskini siyaleka dlala negrowth phela khula inwele kanti inyosi nivume nini ukuthi natal force ubest uSJ noSkanqisi nje ngquma itrack nembane enkhulule ecela ukunike nemvume ngeokap ngimgunde ecacwe nanda liyabhubha ngithixo segolide esivusa indonga seJericho esandeni somlila kaphoswa phendula uAbednego at this age say upcoming ngathi silobaba khuluma amasimba kuFacebook upost ukuthi siyalamba usibiza ngemkhanqana hambe Phoenix ifuna okokumaya uthinta amadla dala ngamdisa kuze kuphela usisquire yonke lento sayipractice samik announce ama leader ma auditions besifika besiperforma singena nkinga nepresentative bicike emabhukwini nibhala icisha sikaze sanwisa ngoba sayalwa hlezi sihlisa lenja kudala ya hate block view isithi mina kudala singinesi ngakhi flow ngishintsha kuqubala Zulu khuleka uNkulunkulu wobubi kusangashaya unyazi ngqonqisa inyoni kusho iPhoenix kodwa nasi la ikhona sihlufezela izinja zami la ikhona esifika fast ungakajiki ngisho ikhona fonela uFPCA mawusibona cathi nami ngizompressa kanti I'm God nomfundisi uyangithandaza uthi Lord nanda ama-rapper asihlulo ginqa indoda ngilibhubhisa ngomlilo mhlawumbe ngizonotha ekuseni kumele kufe ba sifica ngehefude ekhandi sukucathi uyashayina senza ukhandashisa isidumbu udidiswa hedraya suke wayikhuphula udlula iproud asakwazi ukuzehlisa liyabamba iqiniso lamagama adilivo ngemisha ngalento ngayisho omphendulanga ngibuza ngomavuma wagcina ukwavuma uphindile sibiyo waphendula ngoba usidumbu vele ufila kumbe umgodi ngiliqhibi leli bhande lokapteni ngoba ulukile kaphuco you will never be my OG angikhathali ungaphika awukwazi uku-inspiration nevungise ngisasizwa mina ngidiliva ngegeba ngishunqisa intulo okwamphemba nevungisi badanisa isilungu sase-call center lo kapteni usene-pride uzizwe mkhulu kunozakho ezami zisa kalando eringini ashaya isikhalanga adonswe ngayo le ngala gijinyiswe ngombhalo ukube wayakho sizinje ikhonkotho engenavalo big shout-out kuzako ukunika ichance kumasayfa ngenza ijustice ngeculture kumakhezi ese-lockdown season 5 episode 1 imina owayelutha wena ubamba ulayini emasaluna msho usilinduluka suke ibhande lo kapteni alenza ukugonondo lenkaba ubaba umagodo ongena esitejini ukamabhabha ekho ingqwele luka ikhani mina never kubize ngobafu usebizwa ngotiyeni usisiput ngoba nawe une-afro ezwa manje lenti yasho mina mangirelaxa ngidedela igasiphansi angibangi i-easy wave nabafazi ngisho umile insizwa nomadolo uyazi ngishaye ngathi angisazi kodwa silokhu esila lisivumele ekhoneni okwetshela iqala ukujula
mawuthi khona likhona ilezintsha esinomona bafuna ukuvela bodwa kodwa manje siyabona lezintsha ngezonda kodwa solokhu esikhona siveza ubuciko ngeliphimbo lento soyenza lento siyifeki lento iwubiza ebhesente siyaye silokhu ikhona ikwele ngikhona khona bethu ukhona konje ubhuti wakhona ecathi ngizogodola akaze ngangibona kubo ngokode ecathi ngangidonora zulelwa manje ngamunye uzobhosha mawusaluka ikhanda engasukanga kumina kuzindoda ngizomdonsa ngegoda qatha kwibhandela ngishaya ikhona samba kanje round big with beats